Obožavam auto taj što juri ko zmaj i na stazi ostaju iza njega svi. Hajde, Rory, najbrži si! Rory, auto taj, Rory, the number one star, stiže na cilj prije od svih. Gledaj, Rory, evo i ostali! Hajde, Rory, auto taj, Rory, the number one star. Rory, the racing car. Bio je jako važan dan u Srebrnoj dolini. Svi auti su spremno čekali sutrašnju veliku utrku. Na startnoj poziciji Max i Rory su počinjeli probnu vožnju. Jesi li spreman, Max? Jesi li spreman da ih središ, Rory? Naravno! O, meni to zvuči dobro. U redu. 1, 2, 3, 4, 5. Kreni! Hajde, učinite me ponosnim! Dobro jutro, Maša. Mogu li pomoći? Ja, kakav dosadnjaković! Mislim da možeš, Krtek. Imam jako važan posao za napraviti. O, ako je stvarno jako važan posao, onda trebate jako važnog zeca. Zapravo, obojica možete pomoći. Moram provjeriti sve zaustavne trake na staze prije sutrašnje velike utrke. Auti moraju biti sigurni ukoliko netko izleti sa staze. Treba će mi i Niki na pomoć. Majstore Niko, javi se, majstore Niko. Čuješ li me? O, ne! Moj walkie-talkie ne radi dobro. Nije napunjen. Sigurno sam ga sinoć zaboravila staviti na punjač. Ne brini, Maša. Ali trebam biti u kontaktu s majstorom Nikom. Kako da provjerim je li staza u redu ako nemam walkie-talkie? Mislim da ja mogu pomoći. I Rory je preuzeo vodstvo! Ne zadugo, Bambino. To nije u redu, Rory. Svijećica te muči. Dobro sam. Sve je u redu. O, ne, vidim. Taj stupić je slomljen. To bi moglo biti jako opasno ako ga vjetar odnese. Reći ću majstoru Niki. Ali, gdje mi je walkie-talkie? Ostavila sam ga u uredu na punjaču. Munjo, možeš li otići do majstora Nike i reći mu da donese čekić i čavle? Uhi! Munja spašava stvar! Hajde, 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 hajde! Jako dobro, Max! Nema veze, Rory! Hej, ti šašavi dugouško! Ovo je boks za trkače aute, a ne skateboard park. Briši, hajde, makni se, imam posla. Ne možeš me izbaciti! Imam dvije jako važne poruke od Maše. Želi da doneseš stvari. Kakve stvari? Možda ključ? Ne. Ulje? Ne. Odvijač? Ne. O, razgovarat ću s njom. Gdje je ona? Maša? Maša? O, kako uopće radi? Maša? Halo, čuješ li me? O, ne odgovara. Kakva je bila druga poruka? O, da. Walkie-talkie joj ne radi. Jako dobro. Pa gdje je sad ona? Slijedi me. Hej, Maša, draga. Gdje ti je walkie-talkie? Vratila sam ga natrag na punjač. Sad. Pa kako to? Obično ga napuniš preko noći, draga. O, znam. Zaboravila si. Ne mogu vjerovati. Svatko ponekad zaboravlja stvari. Ne mogu vjerovati. Evo što ja napravim. Uzmem svoju maramicu i napravim čvor na vrhu. To me podsjeti da ne zaboravljam. Da, baš smiješno, majstore Niko. No dobro, sad uzmi čekić i molim te pričvrsti ovu ogradu. O, ne. Munja je rekao da trebaš odvijač. Rekao je da se nešto otpustilo. Munja moraš brisat. Eto, zato mi treba moj walkie-talkie. Bez brige, Maša. Poslaću Rorija i Mimi. Oni će biti danas tvoji poštari.
O, bolje da zgrabim svoj čekić i čavle. Pa, reci mi tko je bolji. Evo ti mali trag. Samo pogledaj taj pobjednički smiješak. Nisam bio skroz iza. O, jesi li dobro, Rory? Valjda sam progutao bubu ili nešto. Rory, Mimi, Maša vas čeka na zelenom zavoju. Treba vašu pomoć. Odmah krećemo. Hajdemo, Mimi. Utrkujmo se. Ej, što je to bilo? Jesam li ja nešto rekao? U pomoć! U pomoć! U pomoć! O ne, što je? Krtek, ne bi se trebao penjati po toj kanti. To je jako opasno. Oprosti, majstore Niko. Mogu li uzeti tu praznu kantu od ulja? Molim. Da, a što ćeš s njom? Oho, moraš pričekati i vidjet ćeš. Pazi na svježe obojano. Oprosti, Pluger. Nema problema, mali prijatelju. Maša, tamo je rupa u zidu od guma. O, dobro zapažanje, Rory. Reći ću majstoru Niki. O, nemam walkie-talkie. Mi ćemo donijeti nekoliko guma. Hajde, Rory. Jesi li dobro, Rory? Dobro sam. Prestani me ispitivati. Ja ipak mislim da nisi. Pokazat ću ti. Sredit ću te u utrci. Pazi, Rory. O, Rory! O, pogledaj se. Pregrijao si se. Pozvat ću majstora Niku i Plugera. Oj, nemam walkie-talkie. Bez brige, ja ću otići po njega. Maša, riješio sam tvoj problem. Evo, ako ti uzmeš jednu kantu, a majstor Niko drugu kantu, možete ih koristiti umjesto walkie-talkija. Da, to je super ideja, ali nema dovoljno špage da se razvuče oko autodroma. Pa čekaj, znam, sad si ti meni dao ideju. Evo, ova voda će pomoći dok te ponovo ne napunimo u radionu. Bio sam jako žedan. Pomoć! Ne znam što bi rekao, Rory. Zaboravio sam napuniti tvoj hladnjak vodom. Sigurno si cijeli dan bio žedan. O, sinko. O, jako mi je žao. Nema veze, majstore. Slušaj, hoćeš li mi nešto obećati? Drugi put kad nešto nije u redu, hoćeš li mi reći? Obećajem. Proba. Mašin walkie-talkie je ponovo proradio. Pa ja samo želim reći, nadam se da ćeš uskoro biti bolje, Rory. Hvala vam svima. Zapamti, moraš reći kad imaš problem. Okej. Maša, ako želiš, mogu te svaku večer nazvati da te podsjetim da staviš walkie-talkie na punjač. Da, hvala ti, Niko. O, a ja tebe mogu podsjetiti da napuniš Roryjev hladnjak. U redu. Iako je bio dan zaboravljanja, bio je i dan za učenje. Rory je naučio da je jako važno reći ako mu se čini da nešto nije kako treba.